Camila Meikaisa. FM Lambasa. VitiFM. VitiFM Suru ng Belo. Total Energies, Total Exilium. Erewa ni vakan romu singa ta sator baka mana yawa ni Suru nambelo di sambulo bina kata leturra ka kian marama dorbo ke ngone lewa ni bula bina ka ngone en total de yawa ni Suru nambelo vikata de devono ni leki siamo chikubikina en saliga ka burek na VitiFM ni sambulo bina ka do vargo ti mana nonta ve korvo ka viti ni bulo bina ka do siamo chikubana nonta ve korvo falai lo mani basi lo mani mini bas lo mani taxi bina wale una kian do vakamuri ti ko mana saliga ka burek na VitiFM da wona talanga ve total energies ni nanumi kenda sa kachuko na buku ni nonda Suru nambelo na yakabi ndo sakita boge kemunitale na mbula kena marao na yakabi ni singa moniti dai ngora mo interview gravi o kono ngone me hono ve ndambi o baby shaka na nonda Suru nambelo na ora ni bala sa Suru nambelo na video to ana minutes sa ngone ni video to bikanda na yakabi na some of afale ale o sakita boge kemunikena na Suru nambelo na yakabi ni singa moniti dai disambula. No
VitiFM Suru na Belo. Kay Total Energies, Total Exilium. Isa mo na tala turang kaya marama di siya masing mana yawa di Suru na Belo and ya kami di singa moni ci and da isa kita pagi tal tuan veki moni kita sara di bola pedaka saya tak mani koroni wasi ni Suru na Belo and ya kami di singa moni ci and sa moni ni pinaka tuan veki moni kita sara di bola pedaka driver tu va kolori ni bola pedaka tala dan kas ni vulio ni sa suka to kambaka na vulio na singa moni te dai suka tal to kana daka suka tal to kana kara vita vidui ni sakit ta pagi tala na yan rambogi na singa dari satu stok mai pak maluan and driver taxi and driver mini bus na security na yan rambogi na sista na nasi na vudu na vudu na nasi mai na vei bola ke saran driver ni ambulance sakit ta pagi ke bola jera linga ni lawa mata isau na liga ni wa na non to mati vole wai ke bola ngone tawon to soko au ni sakit ta pagi tal juga na totala na yawa ni Suru na Belo sada dor mga mani karoni wasi oya na ya kabi ni singa monichi na sera ko sari ni no mikethara ni kina ni varro ko to be valangi na vono levo Australia na vono levo New Zealand na vono levo America vina bo levo na kena to tele te to mai na saliga kampura kena VitiFM Suru na Belo vakan ro musika kay baby sak sabu ngani kuwa sabu seri ka ovula ni barra vi kay tawa namoni vina bo levo na sabu kuma na kavi di vakan ro musika dai
Na veisere eka midanga ekachi. VitiFM. The program had sort of given me a wider understanding. From 2014, I started doing my MBA. Leadership Fiji did that for me. It opened my mind. It also got me excited about the possibility that we can do this. We can change society. Tosoeda ke talena no mukila ni veli utaki. Bulida na wale wale muli utaki ratovina kakinana mo matatini. Wakaramba le butaka na no network ni sasanga kina vitaratara. Leadership Fiji ena vuke kokina. Sandalo tungona ke ridurumeda bane ke tolo sanga buluni vula November. Wakatawa wai Total Energies monganga. Wakanga taka tolu sanga bulu $1 sivia wai Total Energies me okane da mo ene kene wai sivia take rauta tolu sanga bulu na $1. Go ni tini na $1 ena soli ena bula Oktoba. Ka rusa bulu $1 ena November. Ka soli na bibula e ronen rau na $1 na fuel cards. Teka bula wai sivia ne ketini ka ona ni singa ni bula sarango. Kana daba ne ketini ka ba ni bula December. Kusa ya ni wai Total Energies di kuwa. Tiko na kalaba. Wangara indua mena bukei ko bakai labo seo bakatumbi labo enangonan renreongo kwa ningai baklo singaw natale Credit Corporation totolo na kena bakandono inano mo kerekere rao na sosomi kasolia na tumbo vinaka Credit Corporation ena soma na namu bakatataro kana bukei ko ena nomo ngangandre sikayani ve Credit Corporation say email ena talk to us at creditcorp.com.fj ena kena tugu matata Credit Corporation making dreams happen. Via bulia endono motoka kanganita ne wakatao ni tanga? Na no mga endo na yava. Amazon Cars. Japanese second-hand vehicles, tiko talaga commercial vehicles, kanganita na no business. May na motoka babu wale, van, se lori lele bungori kede na rida na duanga na banua. Siko yan a lot 2, Matani Korobatu Road, 8 miles, Sengiri, and a walu, ono bitu. Sisiko na Facebook page, na kani tugo matata. Bueno, no me gusta boca chivas. No dobe. Na vaca Romu Singa, K-Baby Shark. En VitiFM, comida ngaikachi. VitiFM Suru na Belo. Total Energies, Total Exilium. Ya pokok total bantuan nanta pokok video ka vai Total Fiji Total Energies no mikasa saka chuko en ya wani Suru nambelo en vai toko de vida kana Total en ya ka vini singa moniti en da sabo bolo chane vai kemoni kete sara na kanta di ngara vita vi chuko no da wa vulevo isuva ngoer na do kaka bo chuko no da keran di kebi saka chuko ka fokalele di saka chuko na kenda me anda na wa vulevo isuva ka matala kina na wa vu mai lo toka bolo vida ka tama kusetere ki olevo ya mai na wavu levo mai lo toka atau bolo vida kana weka ko bana daka u estate no bolo vida kana weka ko mai ndo sia masar chuko mai and waiting bokasi taxi and tours do sam bolo vida na bolo kana tal taxi chuko mai na saliga ka mbora kina VitiFM me vaka maro te ki muni and ve ngono ke sara no bolo vida na sapo chuko mai isa John Kumar mai Marar Valley mai Sikotoka vina bolo kana tal taxi chuko mai na saliga ka mbora kina VitiFM bolo vida na sapo chuko na vi vol ke sari matin tu na ve lori kambadi sabo bina to bi kemni Australia New Zealand do bolo bina kana ka to sabo mai Perth na moi ke Australia sabo kan bolo chike bi kemni to raka tau malombula bina bolo bina kana to tala te tu mai na saliga kan bora kana VitiFM dio sa bulu karua poinji rona das do makasi mana i ochi ni nonda na vere di chiko na i vola mata na ya kavini singa moniti nai na ngaida na magital mai oya na singa ni motaka na ngono pota chingango na vere di talakina na i vola mata na veto ko di vidaka ni kamba di vidaka na Total Fiji que sia Total Energies en kabi vidaka me gada bana ko taro sana me da chika na ya o di Suru na Belo na kabi singa moniti dai di kalunga